Bafowethu naka amanqampu amazwibela omsebenzi bafowethu sike sawushutha lo msebenzi ke bafowethu umsebenzi ojule kakhulu onzima kakhulu lapho khona ke experience ngempela ukuthi umfowethu kunelamani lapha ke ukusisi kanye nobhoti lapha bafowethu umfowethu wahamba evakashela indawo thizeni zokuthenga abantu noma zokuthenga nganyama umlenze waseke dibana ke nosisi wakhe bafowethu ke iyona into bafowethu eshaqisayo kanzima akaze yena usisi ambone kodwa umfowethu wambona so umfowethu ke lento ke bemidla kakhulu that's why esicelile ukuthi simsize ukwazi ukuthi uyibika kuma wakhe ukuthi usisi wakhe usebenza umsebenzi thizeni so bafowethu umsebenzi ufaka noma kanjani ngolesithathu siyaxolisa bafowethu ngeleli igama lami nguSiphiwe Ngontombela bafowethu bengicela nje ukuthi umuntu oqala ungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze ke uzothola bafowethu okuningi kwenzakalayo ungakhohlwa ukulike ungakhohlwa ukucomment ukushare ukuze ke umbukise ubukeke na abanye abantu bafowethu nganza kwethu sibuyile bafowethu ake sijabule bafowethu ukuthi ke sibuyile umuntu ke ubelunje ukuthi akhokhe kahle amandla ayikade bafowethu sagcina nabantu kade kubele kube ngibuza ukuthi hawo hey kwenzakalani bafowethu sibuye ngamandla bafowethu sibuye ngamandla kakhulu ukuthi ezinye izitori uthola ukuthi besingakayiqedi sayishutha mhlambe kanye ezinye sekunzima ukuthi mhlambe siqhubeke ngeinkinga bafowethu esihlangabezana nazo ukuthi sekunzima kakhulu bafowethu ukuthi umuntu aphume ngiyathemba ukuthi umnomi uyoniphathe kahle bafowethu njengoba desele nani njengamanje ngizoqala udaba nanangu umfowethu la umfoka Shabalala okuyena ke bafowethu okade wasibhalela sithi ake sizwe nje bafowethu udaba lakhe lichaze lokho ukuthi kwenzakalani ngempela qhawele sizwe hamba kahle mshini asiyaphila futhi yebo mfowethu uba nokabani utabo obunendawo vele hayi mina nguSiphiwe mfowethu akaShabalala ngapha kwaMashu mfowethu so ngibhalele la mfowethu hey ngizofuna ukuthi nasekhaya kube nesixazululo esikhona because angikhona ukutshela uma lento ngendlela engayibona ngayo yabo so ngathi ayingcono mfowethu kube wena umuntu ozosenza ukuthi igcine sibhoboka lento lena mfowethu yabo kwenzakalani nokuchaza mfowethu lokho udaba nkabi yami hayi lana mfethu nginenkinga lana yabo angiyazi mfethu singama out siyayijabulisa siyayibona lonto le so ngelinye ilanga ke ngiyoyishayela into zami nami yabo ngihamba lapha ngomile so mangithi mfethu kulezi indawo lezi ogel yabo la baqhwa kahle ngiyafika lapha hayi nami ngithi ake njengensizwa phela ikhehla nami ngikujabulisa kancane ngakhuluma nje mfethu kahle nomuntu eza ukuthi ikhehla ulijabulisa kanjani kulabantu labadayisa ngomzimba ikhehla nofuliphuzisa yabo into yes kulabantu abadayisa ngemzimba mfethu so mangifika lapha na mfethu sinosisi mina ekhaya yabo seswami uma itime avele la shona so yimina vele ubhuti omdala so usisi lo ongilamayo vele siphila nabo nje uyena ke ungathi uyasebenza yabo ozama ekhaya asebenze because nami into zami since ngaphelwa umsebenzi ngisahleli nje kwamanje hayi usisi uyasupport ekhaya but into yangixaka mfethu usisi akasho ukuthi usebenzaphi yabo asazi nathi usebenza pho usisi kodwa asazi ukuthi uyasebenza mfethu yabo manje ngelinye ilanga mfethu ngiyafika kwenye indawo kulezi indawo vele ngithi ngiyothenga nami njengomjida hayi mangithi ingane asekhaya phela yana hawu lihle ingane asekhaya yabo idayisa ngomzimba mamela icontent ngikutshela angenzanga lutho mama angenzanga lutho yabo ngitshela ngaya akangizwa mama ngiyacela ngizoyilalela kuwena mama ima mama kodwa yini usuyahlule ukukhuluma nami wena ngaphandle kwamakhamera usalele yona le mkhuba la yenza yini ubani wena ke ngikhuluma nengane yami wena yini yes ngiyaxolisa
Angiphumele emzini wami ningiphumele. Ayike ngizoyikhuluma nawe usafika nalabantu emzini wami. Ngiphumele nje emzini wami. Yini ngizoyilalela? Ngizothini? Mama. Why ulisabantu manje? Kamera le nale kamera le. Ngizokusa ngomakhelwane nithi bathule bathini. Akekho umakhelwane osibonile mama, akekho umakhelwane osibonile. Ukuthi nakamakhamera babonile mfana namakamera kwenzakaleni ke. Manje ngifuna ukuchazela ufuna ukuthi uyabalisa nje. Ubani wena uzozingikulalela. Cha ngizozingikulalela ngithi phumani ngibambelani mina ngokufanele baphume laba ngoba ngazi nizokwenza la emzini wami. Sicela phela ukuchazela mama. Nizothi nizongichazela. Awumlinda achaze ke mama. Mlinda cha. Lalela mama, lalela mama. Yabona ngoba sila asizile ukuzodlala mama njengoba sila. Njengoba sila sibhayile umfowethu kunodaba afuna ukutshela lona yezwa. Udaba lolo angakwazi ukukhuluma nami asabhalele. Yebo ngobani nina kunodaba oluserious afuna umfowethu ukusichazela lona ngesimo yabo. Yena akakwazi ukutshela lolo daba fanele atshele nina. Mama njengoba sekuza nina nizongitshela lona. Yebo siyaxolisa umfowethu uyabheda umfowethu kahle yabo ngobe kumele akubhalele mama yabo bekumele akutshele kahle yabo ukuthi siyeza isizathu senza ukuthi atshele nina isiphi. Yes phela mama angithi nasebenza kumabona kude mama so sizosiza umfowethu ngokuthi abhodle igama lami ngusiphiwe ngwantombela mama ngisebenza kumabona kude. Yiphi lolo daba ngifuna ukuluza kahle lolo daba. Yes lumayelana na. Yes ukuthi angazangibuse kanje ngabantu. Siyaqhazela uthule yes mama yes ngeke mama uyabheda mama lobani uyabheda uyabheda. Ubheda ngempela ungcono ngoba nawe uyambona mfana wami. Bekumele yangihlukumeza lengane. Ihleli nje ayisebenzile emkhumbe yenzayo. Siphiwe uyabheda yes. Angazi nyazelaphi indaba ngayiphi umsebenzi ongcono uthi ihlezi ngihlukumeza kanje. Uyabheda wena Siphiwe uyabheda. Yes mama ngithi uyayiza kunodaba la umfowethu asibhayele lona yezwa oluserious manje ucelile ukusimsiza ngoba sisebenza amabona kude njengosibona sitheleka kanje yabo. Sesithi asixolise ukuthi mhlawumbe sitheleke kanje sivele singene kanje siyaxolisa lokho umfowethu mhlawumbe uyalibona iphu umfowethu ngicela uxolise mfowethu yabo. Ngicela mfowethu uxolise mana uyaphi ngesilungisa udaba lakho lwephutha lakho lenzile. Yes ngesilungisa udaba lakho lwephutha lenzile wenza iphutha njengamanje lokhu wehla wenyuka. Ngicela uxolise baba mama. Ngiyaxolisa ke mama uthi ngize nabantu ngiyaxolisa. Yes bekumele umama umtshele ukhulume naye kahle umama umbhalele umama umtshele. Yes mama uyabheda wena usene umkhulumeli yena akasakwazi asena umlomo okhuluma. Ngicela uxolise kahle mama kanti ngane ngake ngalima xolisa ukuthi wenzeni mama. Ngiyaxolisa ukuthi ngilethe abantu la emzini wakho. Angishongo usondela yes angishongo ngiyaxolisa ukuthi ngilethe abantu emzini wakho mama mama ngicela mama sehlisa imoya. Cha mama ngicela ungimamele uyazi ulihle usebenza phi na mina ngifuna ukuthi ungichaze ukuthi ulihle usebenza phi kwakuthethe usenza kuphi ulihle wakho asibona isithombe ulihle wena apostile ukuthi abantu bayaposta ithombe abasebenza khona uhlanganapi nayo yonke leyo wena uhlezi ukhulumela ulihle ulihle wena uyangodla yini inkingi lapho lalela mamela ngikutshele ke mama mamela moya phansi baba wehlisa umoya ufunani enganeni yami ngempela fanele ngodliwo bani ke mengasamuka kahle sisi sibhalele unakhunjani umfowethu kwamanje nje ngithike ngiyafa mntanami uyakuthuka umfowethu sasocela udaba la singabantu abalungisa indaba singabantu abalungisa udaba so sibhayile umfowethu kunodaba naye afisa ukuthi alitshela umama besabo ulitshela umama yabo uyakuthuka ke mntanami uyakuthuka yena lo mfowethu uyakuthuka njengoba kugcwele amakamera okay mama usebenza busisi indaba kumele umbuze ukuthi ngisebenza usebenza phi lihle wena wazi yini ukuthi ngiyasebenza kuphi yes cabanga umbuzo clean sebenza orithombe zakho la usebenza khona ugqoka uniform umbuzo seswami clean ngiyena umuntu othatha ithombe nawe uyakwazi lokho kodwa izinamba ufonela imanager yami usebenza kuphi lonke lama camera because mina usebenza kuphi seswami umbuzo cabanga umbuzo nje simple question Mkhulumeni mama yes chaza usebenza namko chaza seswami usebenza kuphi imali mayifikile la uyidlisa amanyala uthengisa ngomzimba angiyazi into ayishoyo mina awuyazi ukuthathelaphi lokho naku uyakuphika phambi kwakho akayazi lokho uthathela inakufaka
Uyazi lento oyishoyo. Amen. Wele, ushabani ngesikhwama? Wele, ushabani ngesikhwama? Ufakazi ngale. Wele, ushabani ngesikhwama? Ushabani ngesikhwama? Ushabani ngesikhwama? Ushabani ngesikhwama? Ubani ushanga ngesikhwama? Uzozulimaza ingane yami Ubani ushanga? Hello? Yebo. Yes, boss, njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila, ukhuluma noLihle. Yebo Lisa. Yeah. No, ngikufonela because I wanted you to confirm ukuthi umphathi wami. Oh Lisa ngicela ukubuyela kuwe yazo manje ngifaka manje ngisaphila ngane ngisemeeting. Okay, no, ayikho inkinga.